ole thlir tu zong te in zawan che bai le vekule hei tu truma hianin hei tun la ya David Sailo man anita ti boruwa karon dar khop meya choti la chon hei hi update thar ber hi ti la henaron chhualia David Sailo ni nge hriat judicial justice ya ta pat phone pakhat aya tamatangin upload thin tinia nan chiar teang zalen junisari sani somki pali Lok Sabha MP nita Richard Malal Pangayan defamation case athelu Mizoram Police ten anchuina kalzela nimin tlai khan David Sailo ni nge hriat ala chuan moya son of ala sang jana Galilee veng zembok chu judicial custody ya mek Mizoram Police cybercrime chuan he case non cognizable case ania wangin tu zofia tura ko pakti thei anei lo thu asoya ma se ko chuan cognizable case a an le ta ka wangin an chui ta ti an soi rin hla rang an nei te sorzim zelin atopa tuna an man tak alal chuan moi hi man ania ma se ani hian tun thleng hian David Sailo anga puna hi ala phathung Richard Vanal mangya chuan a chanchin an ziadana mi pathum David Sailo Tuesday nightmare le tlamhing thanga mission veng thang talaka hian defamation case hi a faila cybercrime police ta chuan Tuesday nightmare le tlamhing thanga ta chuan thatakin an thopui ti an soya David Sailo hi an hriat lok theilo wangin case hian hun adu ti an soi Mizoram police ta chuan Facebook te nen an tran ho nuwa David Sailo account le phone number in thunzom ta chu alal chuan we phone nge ani ti an chui chuaka ma se ani hian a phathung me ni somthum pakhat sani somni pali khan alal chuan we hi police te hian an la a zan khat an kol nuwa juni khat khan chuale ania juni liya an man le a an man masak le an man non in kara hian David Sailo account hi trumtam takti chiatum ani thu an soi police te chuan digital evidence about he wangin phone number hi an tarlang du lo ti an soya David Sailo account nen in zom phone number hi an ring pa in alal chuan we phone ngeya hian are chuak ti an soi boka police chuan fin fian hi nei thatoka anin ngaya ma se alal chuan mo hian David Sailo ni ya puna hi tun thleng hian ala phathung police ta chuan ko tu thluk na engkim an ka to ti an soi state project director Samakra Siksa Mizoram lalpa chuan alal chuan we son of alal sangliana Tirial RMSA High School headmaster non functional hi thubuai nei lai ani awangin suspend na order at chuak re bok ole azia lo khop maya tengkhanin alo film kur to lo te po ni anianga po ni sala phone number manga ka tianga zom ani kha chuanin tun laya ya thiam na sang towa chui chu zung towa kha alawin tal ok pal te po anianga po ni sala kan pathian tuina asai hi atleng different khop maya so chu rai tak thu bo ni ma sala tluang angin lang ma sala atopa chuan athil ti sol te highline om thin ti alo se ang deuh kha ania chuwangin kan pathian thu alo se hi thling dik te po ni ma na le ina ti laya tingen yang high school headmaster thu wai nei la ni wa ina suspend order hei takhi apoi thina chuwang chuan an hna lama hianin effect ngong anei to thina chu suspend ani chuanin dekhanin lo nei lo khanin an om don ti na ni ya hei takhi an tum ani thina chuwang chuanin hei hemi takhi apoi thina lai chuani mo hei takhi politician ho te po hianin tingen yang ain peina ani ve pakhat thina khatianga zela tingen yang wata na khatiang in tantil ngor tum ai chuanin kami an nalampang kha kami singa wati chet ngor mo zela watan ngor ai chuanin kha an tum kha ani thina an nalampangina ngong kha ole po ni sala tilaya sumole driver chungchang thu thar hi yan siale taila the officer in charge police station Kulikon Aizol Mizoram tilaya hianin sumo driver le bus driver tingen yang in car thule la ania chu
bus lampang hianin suma driver laka hianin FIR an theluta poni salan chiarzel te yang first information report FIR kapu ama sign Aizawl City Bus Owner Association mingin chibai kan bu ka che anuaya point claim kanon siang hian atul anga ma pen lak sak turin ikhongai na karon deal ani ninga jun sani som hi kalini lai ni jing daruk lem ni som nga borvel khan City Bus M001H0022 ngai zel tumolong 2 service su pudo dowatia kau sumo M0067475 driver number da boka saron veng Aizawl chengchuan City Bus tanpel tumin ahorn vakvaka City Bus hian hualngau patnuai BN College of Nursing khenpa Aizawl lam kongkwal zawlaya asait ngala suma driver hian bus lepel tu silawin bus nunga dingin amatora tanga chukin bus driver kongkhar pathongin bus driver pulal chhon kima hi pothak atuma bus driver hian bus of lawangin alo tang deuh chu an nekta a suma driver hian kathaton che emunile ti in avawzuya suma driver hi a passenger ten an thela wangin akal kyang ta chawa asait nuwa ale pele du silo wangin bus hi atlan vele tamaya sumo hian manmo intisi in falcon thlengin aum phale du ta chuang lo ani angai omve khop mai hetianga lirtheya kan Aizon ngein kan Aizon pui ngein a driver pui kut athak nuwa tongkam chetaka kathat mai don che emonile ati hi ACBOA chuan kan ngai thutak leya poi kan ti in min tha hial relova kut athak nuwa tongkam lavau zui hi attempt to murder case or nge se kan ti thudik lo manga City Bus timwal pho zonga bus thalak ne na social media thu murder tu Redmi Note 12 Pro Plus 5G dema azu inti hi chichua man nge ni se City Bus ACBOA ati mwal pho mana defamation case or nge turin kan ron thlen bokani tunlai hian social media manga thu bel chiam do lo tak post singa bikin City Bus changa chuan the Information Technology Act 2000 manga action lak ni zel ro se achunga kan thuron thlen hi khongai takarang lama ma milak sak turin kan nge na cheirin tak saping thanga ti in tela hianin Bus Owner Association hianin FIR an thelu tania tin hemi an thelu chungchanga asuma driver ne na di thialo chungchanga po hianin nge an thule la chu tik tunaron soyang khani mai ta zia lo khop maya a penga kut ain thak zong le tongkam ma seifel thei reng laya akut tho zonga che thi ka huan zong takania ami kut ram himo chuwang chuanin achunga hianin na taka action lak ni se ka ti khop mai tin khatianga man moni si falcon tlengan le pele du silo lai te kha angai amve khop mai chuwang chuan achunga hianin he FIR thelu hi lo tlingin na takin action lak ni se ti khop mai kai pon engpon isala ton tuma tan chuanin ka ti ho kha news karon ti chore thei ta chuni ta sala zawai no tam thaula video le peka kain mole thau don ya